Pemirsa Bendega Ring Kabupaten Tabanan ke Aptiang nenten mencar kantos pengawit wuku sane jagirau. Pewarah inucap kemedalang risampun wenten ombak ageng miwah pengrauh angin barat sane ke kantenang mempotensi nincapang risiko yening bendegane tetap mencar. Ketua Paguyuban Nelayan Bali Ketut Arsana Yase Mausang dawag kalih rahina ungkuran selain saking satelit segara ring sisi Klod Bali rumasuk ring Kabupaten Tabanan ngelintang angin barat tur kepanggih ombak ageng. Kanan inucap keterkayang memargi kantos pengawit wuku sani jakirau tur kekantenang mapotensi sida ngawinang baya majang bendege yening kepaksa mencar ke tengahing segarane. Kanan inucap sida ngawinang cukunge melingep Punika raris pai ketandane ngaptiang majang para bendega ngelintangin grup WA mewah medsos, mangdane ngandegang dumun mencar ke tengahing segara, kantos rahina somo sani cakirau. Kawadarang taler ring pasisi Klod Bali angin barat sida langkungan 40 km per jam, miwah ageng nyani ombak siki tengah meter kantos petang meter. Kanan inucap taler kepanggih ring pesisi kajet Pulau Bali. Dane mausang ombak ageng miwah angin barat kepanggih sangkaning pergerakan angin siklon ring sisi Klod Sumatera miwah Pulau Jawa sanik kantun memargi nuju Australia Barat Daya. Antuk kecepatan langkungan 100 km per jam. Selain saking pesisi Klod ring Tabanan puncak ombak ageng kepanggih ring tanggal 15 Maret tur nyansan degdeg ring pengawit wuku sani jakirau. Nanging ring tengahing sasi kaun sekali mangkin hasil mencar bendegane ke kantenang ageng napi malih lobster. Kabupaten Tabanan dada silih tunggil penghasil perikanan tangkap sani madrebe potensi ekspor ageng ring tengahing kahanan malnyane harga lobster inggih punika sama setali rupiah kilogram ukuran langkungan sama gram. Duaning asa punika ring tengahing kahanan kaun sekali mangkin potensi inucap durung sida kalimbakang. Manik bisnis Bali nguning ayang.